Wow, wow, ada mie ayam. Enak nih. Wah, yang mana ya? Yuk, kita makan yuk bareng-bareng yuk. Tapi baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma rozaktana wa qina ngadzabannar. Amin. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Ah, eh, Wow, ada mie ayam lagi nih. Mie ayam atau mie rebus ya? Wah, kayaknya enak nih. Mau. Yuk kita makan yuk. Tapi sebelum makan jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma rozaktana wa qina ngadzabannar. Amin. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ah, kenyang banget nih.